Верховное главнокомандование СССР и Германии придавали большое значение району Старой Руссы на озере Ильмень. Сталин приказал начать операцию «Полярная звезда» раньше установленного срока 20 февраля 1943 года. Гитлер приказал удерживать район до последнего солдата. Наряду с представителями других народов в 19-й лыжной бригаде было более 700 якутов. Всего на фронтах Великой Отечественной войны воевало 60 якутян. Погибло более 40 тысяч, в тылу умерло 46 494 человек. 25 якутян стали героями Советского Союза. 5 стали полными кавалерами Ордена Слава. Десятки тысяч участников войны и тружеников тыла награждены орденами и медалями. Сақалартан сүймердемет бригада аянныр. Қалың қары бұрғачытан, еті тыңнары бұрғычиян, сақалағыны қолары, ихеллер үстіғі үхірі. Қарақтарғар әліңнен ағылар, тапталақ қаныру жаннары, кестелің ейінеп бәтәқ, номығын мүсіннәқ жөгелер. Үгістері білелері, мүтчірі бәт жылғаларын, қас бидді ұллар қарды, дехек чағы чуғатарын. Әміз кесір қаллан жығы хискімміта, үйәттен от күрбу қолырық түспіті. Номаққа керектәғі чаттар, үйәсаз далайға бараллар. Ити тылы хирер бол батақ, өлуені долгуна суланар. Қарын оларбын мен көммер көтіғын, өлуге отар бітебеппін. Бірасты қотуғы әдейім, бейге бұрый бұт бол батақ. Бары бұт қара жайы үстіғі, меқа бұ ғарайыны сүктерді. Кәбіхи ұлуқан әбәлер, аймана қарасты ұстымаң, дойды бұт көңілін көміскүр. Аналлах кәлбеттер кінілер, ұлуын обғарат сірігер, ұтық илмен үрдігер, күн бүгін әбеліс кілбәр, сақа нүргін саллаттарғар, үйелерге албанат, илмен құрсын геройдарғар. Новгород сірігер отуғар, илмен әбе мұғығар, баяннай бір кәхет олырын, 19 қайхар бригадеті, үксе сақа нүргін уала, Östüğülgür kiren berbide, bir sığıha bolandu, kallantıdan kalbıta. Onlara kaçayatıp bıdastık, kuta otuna tibiren, ölü ağanın arayıbıta, küle köl muhun üddüger. Esin kurduk toğuda teben, fenerat bomba ıyılır, tibine sardak ot var, özbakta kavola özbide. Ölürdünen kahıtan, soruyalar kötüller. Ottaq sari kemlerin, onnaman dutun nahtar. Ilmen ürdünen turuyalar kine kenetken. Sanyer muzika katollar duha kılıntarıya. Utuk ilmen ihiye olaktan. Ilmen yapılgaklar, katan kazı doğrağına, kesten kelle karaklar, ölürüm aymarına. Süydünen umutili, örühünde gördüğüre, Kalkaha muz tostara dolan ete, tostike. Karın eder olatlar, ilmen anlıgar kalbıtlar. Sette duruyor bolanlar, koyduların bulutlar. Tuturkan beliyete duruyorlar, kırıya kötü kalbıt turbutlar. Osnu muğur kirenler, üyelerge tırnaklar. Erenebin, itağayabin, var canın süragat. Bütün tırnak bolotlara, ilmen korsun sallardıra. Bir yılı tümlü vatak, ağaday duyduğu seritiger
Ligi aymaktan 3 wol seriga var. Bastakı tühünce 941 sıllar ulakan komurga bu bar turuktası olunan bu manan Deniskayga tühenler borkotunan keniler dalçe buronga var. Ligi bu ligin ol turukları soltar diver turoruldu bu pamenikta gelen turan. Perşet mağır vetelillik 19 brigadaga 100 toğuan hette akabarete. Na Nikita ene tibespita wanna kine yeraktağın wanna jonukutta ileri ulaqası hemmağanihin kinini mulatsay kamandidar kurustargari kuttara molotap korakka ondan kelen ilmen korakka bararga kini çastargar bu 19 brigadaga tutturan bari birge barbuttar. Saltuan biris istiralkova brigadını itallar. Ol iki istiralkova brigada bolandan bu Medvedin'in atakılga atıyorlar. Boğ var henyeleri manna biter. Barmanna kırgıllarlar. Ontonu bir hidonlar bu. O bile 19 brigada bu üretil yağına bu istirakandan zahine polandan eriyle hem baran manna töttürü kalan baran anı bu içertiske diyen vardı. Bu dekinden bolağına pot borupka diyen var. Ondan Korpova diyen var, Nikarasova diyen var. Olun öyle kanan kalanlar bastan olu üstelevini aldılar, ondan manıl aldılar. O kendinden уже hüdba 6 çığılağı bu çertiske mira koşa diyen yemestere kotan kaldıktır bu bala giyce diyen vardı. Bu manın o yurda. O yurda kotan kaldıktır. Manan barak yaftara ok bala. Bu atviginene уже kığılar ilan tuldaktar idi. Öyle hekliler manna kotaktar idi. Ondan cıvıman ne kalanlar bu balık yiyeceği tutulatından bu dikariyle hem varanlar ondan bu Жлочер, Пенькова, bu Kurapet menşine uçnuğa diye bu manna большой uçnuğa diyen var. Olun ne kalanlar 19 brigadeler her ile heller. 254 divizya barallar. Ondan afetler de hüsü behetti Sitrikova brigade diyen ağıtlananlar da bu Medvedin'den akalanlar. Kühünge zılıman her ile heller. Вот именно. Вот 19-та. Ondan уже 19'un kulun tutar onu fitan Allah'a. On 100 brigade diyenler ol gelenler manna her ile hatırlar. Onu 12 dağıtta manna fitan.
встанем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России. Я с Якутии приехал, чтобы найти снежных солдат. Ведь они ушли на фронт, не воротились назад. Все должны найти покой. Мы поможем, мы найдем. Это наш священный долг. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Bu iti ilmenge hediretbit iti yollorbun ağabın onna jädebin iti Innokenty Spiridonovich kartıskaların onna kimler tustlarından kepsani iti Severo-Zapadnay Front ülehetteriger Biyeremmin iti kimler tustlarından ekspozisiya onna bilgin var, onna bili iti jonum original fotokartoşkatın onna turor buttara, onna bilgin onna hicjatçı hakahiritinde jonnor oton uluqtaqtar dağını kimler tustlarından ağallar, köreliler onun olu hüküyindik iti mesletäge jonnor sığannahallar. Mahtanabın Vitaliy Grigoriyevich Nikolaevka bu inneki ilmen tuhunan üleni salgırga, sırdatarga kini üçgeydik tıptıhan ülelenir. С времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане
на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву. Ытык илмен, эн угар саха улаттыра, угун уларгар утуясталлар. Арчыла, араңатчыла кинлери, кейли харылы бадак әреттері, өлбүт саллаттыры честен, онно өрді өр ии бідім. Ытык илмен ытык сиригер, ытык еспин толорон, сер туомоңорон, тиен эргеллен келбидим. Әйеха, кыржагас улуу илменге, әлбәхтер әміске бомбаға түбәһеннер, ән келең мускар хағыты халбыттара. Кинлер ол өлер кыланылара, өстөкка хабара, кыйыныңыра хағылара, кыргыз толоонун устун кыладыйбыта, сери төлөнүн быыгынан дуарагайбыта. В такой же сизой мгле из-под небес. Февральской ночью в этой темноте шли батальоны на фашистов. По имени по белой чистоте огонь с обрыва был неистом. Защитники страны они спасали. Конец нацизму приближали. Шли в бой, отважно наступали. Приказ и долг своя выполняя. Много пало воин тогда, среди них немало было якутян. Их погладила вражеская мгла, осередил их дом Алас и Балага. И души, словно журавлиный клин, на месте боя долго он кружил, а их тела среди снега льдин отчизне каждый верно служил. Народ Якутии своих героев чтит, и памятники той войны следы пред летом коновяз Серге стоит. И у роса, что в Устрике, видна с воды. И в феврале, и в мае каждый год здесь группы земляков бывают. Гордится, не забывает их народ, им с родины приветы присылают. Их правнуки и внуки облачились, на СВО нацистов снова бьют. На подвигах дедов они учились, их честь и славу они не подведут. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня.
настанет день, и журавли. Интар районуттан ағадойду улуу серитигер 2430 салтаат эриге барбыта. Олортон тыхынча 600 халдаат олокторун кыйы туһугар бербиттере. Бу биги сонтардагы мемориальный комплекска кенилер орсун быгыларыгар анаммыт тутууга келен турабыт. Манна бу биги аймакта бүткөдөрөттөр баалар. Деген кенилер орсун быгылара эдериччаттарга болор болар, билигин бу бола турар дойду ырахан кемигер сонтар олаттара. Эми орсундук серилеhe хейжаллар, онон бутуту улахан патриотической соқталах. Легли когда, а превратились в белых журавлей. Min hos ebebe Irina Ifimovna anamut hohon. Üç oğlun süderbit örüne. Üç oğlun süderbit iyeker. Sürehan yürüyen ıcıra. Alaska ağalar artığı günahsın ketehemanlara. Ulahan oğulçanı erelin oğunna giroydu diyen soğuk. Gelbide kuturhan argısta karağın oğlunun sonları. Orta bolcuğata bildebet, otoyun surah ilindebet. Hayesir hallan anlatıgar, karağın sinayaktar halbuday. Kıra ol sürağa çokçuta, kırgırı ol tuttu oktadık. Kırığının sitihen gelbedak, battık öğünün. Günye sürağa vuskulbat, cuhunk ahını suruybat. O seri ağabıt yeden, unluğun haydak satamad. Sir iye iyeniger hahanda seri bolbatın. Bugün nahçarı gök kalan burulbutlar bulut sappatın. Barulbutlar bulut sappatın. Ulakan walcanın ereli. Oğunna geroydu yen soğuk. Kebide oturgan argısta. Karağın utunan sunnaran. Siriye yeni geri kanda. Serinen sillerin turbatın. Bugün ekçeleyge kallanı. Barulbutlar bulut sappatın. Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране. Шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Течет река, и нет конца колоннам.
шагает в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагает с нами смерть и смерть поправ, как в 41-м мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится, пока течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Вечность, полк бессмертный строем идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной скипают прямо в облаках. Своих потомках снова возрождаясь, течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Саха народного диачыта Егор Петрович Немохов. Тыанча 996 жыллаққа ырақанның әлжан Санкт-Петербурга көшпеппет, онна кәне әмтәнәмтәнә представительствоға ләбітім. Әлжан нар елмен көлге баралар әті, елмен көлге оны сақалар кыргыз пүрсетдерігер. Онна кыра памятник бар әті. Әлжан биддім туақ неместер памятниктер көддер бүттер. Онна шас нахараға уақ Россия бір ұтық серегер ұлыған байырға ұлы жөй бай памятник тұппыттар. Ол да Петр Первый кәргені Екатерина Первая Новгородская республиканы Московская княжество көйбітігін Чехигар Успение Пресвятой Богородицы тағара жейтін тұттар бұд. Ол қатын чараңар, абырғы херландар, елмен көл тағынан бейбәбі жабытар тоғыны нысылларға көре оңыр бұттар. Онына ұлған крестәк, онына кәтінің қазбейді әлбі саллата пісер ағдың құрылы бұд памятігі бар еді. Оны көрін баран хүдді қомай бұта. Бұл қайтар бұт неместер. Ғайны хаманды үші памятник бар. Онта кыйыла хәвеске халлаттарға үшігай достоны памятник оқтен. Оны Петербурга кәләттағаны сразу бейе бастығы президенттен Михаил Ильич Николаевка соны құрый бұта. Қартысқарын ұған тұран, онда үп бұта. Сақа представителі Леонид Афанасьевич Торговкені кітті. Михаил Ильич сразу сарылдақ бербіт. Онна конкурс білдерендер, памятникка конкурс білдер біттер. Онна архитектор Дмитрий Иванович Савинов проекті кайбыт. Онна еті памятнигі әхейлігер екі тұханча сыл ұғамайын 19 күнігер күйін 5 жылығар чехігер анан өріләқ ақылды арейі бол бұтан. Ол кәнеттен ол памятник наға үшігайдық тұрар. Солтала байы төгірік мұш қайды өтігар ұраға көрдік темір оғыр бұтта темірден. Оны бұлырға хақалар араңастыларын көрдік онына сақалар әлбіт бойыттар аттыра сұрылы бұд. Ол памятник чуғағынан ондық үшігай памятник соқ. Ondan bu Mihayil Ильич ola hüdde olğan жыланы qorun turar. Onu da benim kolura kıyı bihan sılıgar ilmen köylüdüden bir de tıla telli betağa. Prezident kılata kıtta. Bihan bir sılıgar pametnik turar. Altı sılga Egor Nemoğab senaryodan
Lilmen dünler turuyalar diyen kine köşter. Onunla bağıta bilgen orada altıvan sıltanla ilmen kıyı kuyugan elbette aktallar boğalar. Ondan kıyı hettön bir sılıgar onna mimerale doska turar boput. Onna Degenen tönçü 906 asıllaha hen teyço şassığa ol kırgıgan Allah saha paravitastata amya o pameti turar. Onu o sağanam bellilah poet Suryatçı Sergey Vasiliy Baragonskay ıtık ilmen diyen ballarda takkavdan. Ol mimerale doskaga bastıka heregar ol ıtık ilmen ballardan kıra strakaki beten uçalı tılbas. Вона Иване Мохап инициативадан бехебастығы президент Михаил Юрьевич Николаев туттар бұта ден сорок торбота. Онтан бұйыл әме бара арытты бұт үшөйдік, онда туақ. Памедік сылайы черстілдер. Өте 1904 сыллаққам олыны хүлбәк кіс Оны hübbe üstüğünügar ol lırznay torahın bolbuta seri balarna zvezdajan attaq. Onna 3 brigada 19 ona tördönüz. Onda 19 brigada kanher brigada tıgar tönce hette 19 nuça 500 tördön sette saqa sallattırıp alır, ona atına moktar. Onu bu bir oğlar bıt sakala bıraksata, ona hasta 19'da türbele oğlar. Olun yok, 15 gün var gelirler. Ona bir nedele olan bana şürbek kıştığın uca otta hariye girerler. O ilmen kölden halağım köl 400 kilometre ustalak, 30 kilometre toralak. Onu bir tüyünü higar toranlar öştahtarı kıtta kırgız ahtahtar evet. Ona kanihar kapit da kelegar mus bolan, khara hoq bolan kanihar mehere bolbut. Onu kıtana bırakas kanihar dustu vakitten. Agada satağdan hen ungor tiyaktarım. Ona kahan ungor tiyaktarı da sıdda kalbut. Ona nebestel ördük emperetten ıtılan artilleriyadan pulimeta ıtılan tohibuttar. Ona aviasyandan bombalavuttar. Behece umut aviasyonay kabedara huata. Ol da bollar, ol tün, ol ilmen 3 dedevlen buttar. Onun paddeskata hoq çuguydaqtara diye. Canlık. Onun bollarına bu ilmen kölge kırgıga irice elbaq kiyim, şuyudan, kühüzünden kiyim, saka kiydi ölbüte huata. Onun tepameddik turara ulağın soltalaq. Den hanıbın, ona bu ikke Huryatçı Sergey Vasiliy Baragonskay, ona Ivane Mokhov bu oğlar attan üyetitiga ulağın ölerine ıttılar dihanıbın. Ütöküm bollun, men bäm artist dilakpin, Fedot Lvovcemmin. Üner Kolon teatr örülelibin, üllabitim namno hübbetten takasıl bolla, iketinçek kalıttan. Bu artist buhitinden. Ben Moskva'da Şepkin adından teatralın jürilişini bitirbitim. Ol kentten bu ülebin sağlabitim. Bu manna ülebin sağlayıp bar. 2-4 sıllıqqa kinağa ıngırdılar. İlmen üdünen turuyalar den. Eti bollağına köyü 6-10 sılıgaran Allah. 2-5 takı butam. Bu men bastakı ulağan kinağa qardım bolar. Saha film ustu buta. Bu manna ustallargar rejissör Nikitar Rokopete, operator Inekentay Mosov, bilen qomayoqen beka kebiter suaq nem. Keneler bu hoçlarga derbin. Keneler bu kineni ustallargar elbaq casting bitara ola beter artistlar talbıttara. Olardan sığmaydan migin emis katalanırlar. Men yürü kötü dalguyu bağa. Olaran toğa xardılapın bilbäppin haçolarga bu ilmen kölgü bolbut buğalandı bilbäppin bu seri kemiger.
Жан тахаламыта бу кинос тутугар бастыгы хардым бола буллайы. Дет кинос талларыгар тугуда билбеппин. Мияка сценарий бердилер. Сценарий яктым. Левоннаттан улу хагаланнага же. Каяты бут эте. Бастан туха тагысты бут. Сайынгы хыналары уста мияка аласка тагысты бут. Төңүлү тагыгар бар сайлыкка. Онна тиеммит. Бу главный герой Араман Уэл Булутун эдерки онтан сери хагаланар. Монна жа кенене атараларын тугуна сыныступпут. Оролум буллаганы мен бу Илмен көлге булбут 19 бригада. 1993 сыллакка кайяржыттар бригадалары Илмен көлі торан әннер өстөктөр бүт тоғытыланыр олымны қорсын бұғыларын көддір бүттерін туғынан болар. Онны мен оттан бір главный рол болабын. Онны бұл мен санық бар оттан собирательный образ, сақабы сирен бары бойыттарын қорсын бұғыларын көддірі болар. Олымны атымы сценарийынан онны қолыбыра қайharынан бары барабыт. Ол бара стапытна миске бигени бомбалылар. Жо бомбалыларга биге бу 500тен такка хабары өтөлүнү. Бары этергалы өлөллөр. Олонно мен алкас тына халан халып. Сценарий бүтүнөн де. Олонно меген бу онно олоктого нобарусса деребине олоктого аранита тапына буланалар. Мона жетер агалан эмтир том тур. Олонно хатан Өссенеместер келелер кинеха миген сахырар. Ол сахыр бүтін кәлем біленлер кинелері тахарын ұян бехеллер. Мен оланы көрәмін де мен анна кинелері кетері ұтығалахамын оланы қорсынлық өлібін деп күді оланы ол тұғым ғыламны геройым. Оланлар өлірен бұранналан уаттан бехеллер. Эти воллана художественный болар, то это хотинне бу маннык чапчу бол бute ян ки тугуда этеркага хок болу диханыбын. Олен эти бәләре кинене хатыр хатарлар этинник эти тугук. Атан кинене хатыр хатарлар буллай художественный гонораллар. Вот. Онно воллана бу сценарий бытна кине ол бут таптала манна чарапчыка хүтөртү бәлләр. Оны ол чырапчыка хүтөртү бәһәннәр қоты бараллар. Оны қоты қаддақ кинелер әрәйденелерін туғынан. Бұл хақыбытнар ота әмей бір улахан трагедияты болар. Оны те әрәйденелерін туғынан көстер. Күс иетін күтті барақтыр. Иетіні тиен өлер қоту. Кені күс әдіркен ау болар. Оны кені сәмәр нар сұрук кәтәхәр. Оны міске ойбан аллар хаджан. Біле манан өрхүнен ұстан бар болла пүтте. Ол баран әмет қаз бидді халлат манық ары хиттақ ман туынан холы бұд. Туяс күддік манық караки. Ол онны сұрук уған баранлар өріскі ғытан бәлілер. Ол онны кені балықты ғыджанлар ойбан аллар хаджан бұланылар. Ол кейіне бітәйгер қолы бұра. Ол онны таққан кәлер дагдаян. Оны ары бұта мен сұруғым болыр бұлай айнын нанен. Оны жәкіне Верүзүн үлесті арманты нақ тейі шүйрер қолы бұра. Түмік тұлғы болағаны мен әтем әтоттан бұл бейге әлер бет болар бұлайым. Кенелер қорсын бұғылара мен еті кейіне олу ұпыттан олыс кен тұттабын. Онан бұл қолы бұра мен әмәмен онан сәрі каттылаға кене бұл сәрі бүтерділ хүджі бұтам. Онан мен кен тұттабын. Онна бұл кейіне болан тақсы бұтығар олыс үшігай. Бұл бейге дойдыбыт историятын білектақ бет. Бейге канчарык чапы білектақ. Онан бұл кенегені дақ патақтарына кейінені көріннер. Бейге әхәлер бет, қос әхәлер бет. Қос әхәлер бет маннық күтанық сәрейіні көрсөннер бейге әлі қолығы ағыл бұттыра біттен өддіқтірі ебін. Сақа әрін сетім көңіл сұриятшыларын сойуғығар бұл көйі ағуан сылынан бәм ақтыбын бердім.
Bu bihigi bugün 5 yıllık bırak bütün ilmen kölüşkü verir kelametli müktarı durabıt. Bu bırak aptara Anna Petrovna Grigorieva, Onna Anna Semenovna Danilova Sarıda, Onna bu men Stepan Igorovич Kožurab. 5 yıldan radyo bu mandık emetimsen mandık uğurlu put, antoy bu Covid temiger kayan epirge taktivataga. Ondan bihaka huntar uluhuttan Vitaliy Grigorievich Nikolayev bak bayi materyali biren emiye bu barayakka kini betin kılatın killettiren. Onu bu manan tuaktan etiyemete ederittetlerge bu yinmen kölge baran korsunluk herrespet olukturun toluk urbut behege haka boyutlar bitiyor boyutlar bütün gün bugün dilı huriye turallarıgar kerestiller öngüremete.